Yami atiefo nyina ha ene awia mamu nyina kwaba edeba DL 106.9 FM eswa wo premu ato awia yi ebra so se ensam ahodo a yensa asoso no akenkanfo sinkunya kenka de som ensam no ensom Ghanafo nyina se wo prem to bre ekase bo ene eye adwada October bosom de toso enson emfinhia mpenu ene adwenu enan edafoforo a wo twedi amponyankropon kwa me anafra na ku wasa ye biemu a wo de yankwa acha yen ensamu a ebe okua ntenta kase no eso a ye kuruchire apagade ato hono mo a obetima kenkan bie eye DLFM online.com hono mo ebia hono mo a wo sabetimi akabia kenkan sadanso ana ye social media handles ni nyina so no eye DLFM 106.9 ye ntiwni ne app no so eye adwuma eye DLFM 106.9 ana ye mobile app no so wo kwa wo Play Store hono a wo betimi a download ato phone so baby awonam bia no se ensuo to awiebo no wo sabetie man kayen edam se prum ensam no a eba no se bi empanese se wo pre wo nko awoti ewo woko animu a yeja wo ewa my phone so nti wadwenkyere ye beje ewo kasebo no eso ye Facebook no so ye mo akwaba fo wadwenkyere no ebra yen ehon so eye DLFM 106.9 awia yi ensam no edoso die ebedi mu akoti bi ene se wo soafo a wo hwe amanyeso Henry Kote edi atudwa kirem se sene ebe ya asomdwe betimi akwankanen ewa patenga ene ne mpota monte no wo hyewo na kafio no empenfo sa de bia ka ho emunsam wo beti enawie yebebo edi awramo ewo fifi matanu mekira kaswa na wotwe twam yi ene beto dwa sene opani a ono no oye adwuma ewo prison service ne den edi jezene Lance Corporal eye Gideon edibuache okopia kaswa koso na busuafo nanso enipa bi di mena hye wonum sem eye na maadwene so yo kromfo nti wonum bo no ekun no sesi amekese Ghana Police Service ho ba amane se nipa mu di san nyina manse mu akoma akonsia wonsa kan won kakwa gina mra no mra ene wonum edie na yebefiri kaso anso a na yebepie mu ewo mampani akufo ado wonum so na kache ye kase mampani akufo ado woni Ghana wakwakọ pie mu ewo France montere so na woni TV station bako a ewo France ye friend France 24 akwakọ nkomo na ensamu a Ghana mampani de atodwa nyina no ene se Ghana fo mrantie ne mabawo a wonom ekoye protest men na police fo nsa kan wo mo no mampani akufo ado echirem se eye wo mo ankasa eni amo ho sem anade wo makopiem ewo afiase eno nso mu nsem wo bete aka ne oswafo a no ohwe o my Ghana in environment science technology and innovation Professor Kwabena Frempɔ Boateng wakasa echirem se Ghana mampani na danko akufo ado Oman ho made so babra na so ase edema Ghana fo su fra titiriw enem galam se ku a ekoso a yaka ka Ghana mampani enya de waye na adwen se obetie Ghana fo esu no na ensamfofro mo so wapani ba ko a woye civil right activist na wono na say leader any convener edema pressure group aye friend say 50+1 ne din edi engineer Charles Kwesi Taylor wode ato Ghana fo nyina anim se wo my Ghana sumdue entimi amfa na ntuma pa emfra yemfa ho esobo emo mampani akufo ado de enti a woka saa wo betumre akyeresie ewo kase boyim kofale bayo no kra ya nso na ya frankatuni edeba new force amayeko no na kwa me bedi akwando abon ma ne se cheda sesi amekese no wa power ya mame a oye madam eye Mariam Isaka Krisi so kwankwan na bedi etino kwa boa na frankatu omutu no wonom entumi eni nkonim fimpim bia du ni nan abatoyim na yebepiem ewo NDC chiniye kase amanyeko no emu a wapani a wono so na wotu franka eye kane mampani John Dramani Mahama ye kasa yi wode ne ntoba kwa kopiem ewo Savannah Mantam no emu na wobere wogire simpie ni apaso wo kasa ewo Salaga South no ana wo kirem se akwambone ahodo a ewo mpotabo ho ne nyina no Nyankopon ye adom na se wo hotiri abanwa ne biemu a wobehwe ama bibia nso atimi akọ enkanen ebebo edi awuremu asoye ohwe man Ghana ye na bato so mecha electoral commission no omode nkrata abonten abekasa kirem se dodo na beka ye no mosumpom ye madwen se de tie biara no eye offline exhibition no for eye provisional voters register no na nkomba ye de na so mo kase kirem se memya hodo bi ho no mageza ho ne de aba fonten internet na bi ni ho nti na nkomo hwerim so mbe na so mo gusu bobo hu so be samla me no kase de enya de o masi gina se sa offline eye exhibition no won be ye anase wonom enye na ye de kase bon be piem ewo ni gidie mu a entertainment Abranti a waya artist manager ne din Ede Hansen Nana Esiama ya bone mnane ewo entertainment industry ni mu a edian waje so eye bulldog
wɔde ato mampani Akufo-Addo ɛne na point si ne nyinaa nim sɛ wɔnom ɛwɔ renovation bi ya wɔn nyɛ ɛwɔ nsawan prisons efiri sɛ nyame yi adom na se yɛto aba na sa ban ne sesa mampani Akufo-Addo wɔn wɔkyitafoɔ mo nyinaa nsawam ana mo bedi awade ɛwɔ fiase de enti a wɔka sa ɛno nso mo nsam wo bɛte abusua nsam no pii no aka we ho na wiei yɛde ba bɛsom Ghanafoɔ nyinaa sɛ wɔprɛmto brɛ ɛkase bɔ a yɛde efiri enkra pompode mantam asansa akrokoti akɔ DL wɔ ha ne nsia ɛtiripɔ enkono ensam a ɛba no chairman wontumi wɔ sɛ it is agglomerating and conglomerating ɛwɔ ntenta kɛseɛ no ɛso a ɛyɛ DLFM.online.com ne mmom ensam no emu ɔdasa no manam nanso Ghanafoɔ agye atom sɛ ɛyɛ nipa na mabosom sa ɛno nti awia yi akenkanfoɔ mmienu yɛho ade sɛ brezi ahoma adwumako a wɔtaa yɛkyi a ɛna awia yi ensam no yɛdi po am sɛ kafo no ɛyɛ Fine Care Limited wɔn mo sa no adwuma ana cross communion wine no aba me pato bo modern pastor wodi be hye fridge na ena wia yi se wunya eye cross communion wine na hye fridge na se team fifire se Roma Rens e wako la show fight ya na kire se what wadi wodam wo hwie gu pa na se na momena se a awurade wo beti ase ete won krot wa yire de enu nti wo ba nom be man so teme nom akwada nom pane nom wo sofo timi bobi se guna Roman father bonsu an wo hwie gu mu agyae ese ne bo brapa wo bo ne se guna won na kro no ade chi a wakwese from mponko ensem hunu nko a obedi ni kurom hasa nanso anya hwe wo running mate nti asem bi eni ho bo mode sasa wo pe bia na watimi afre Fine Care Limited for I was 0244 we kutia ontimi nya hwe go kurom ha enyo no nko na ebe ma 0248 288788 Kofitela Akraja tum 0248288788 Sawo pedodo atuafo ni chirem I Fine Care Limited wa monchan na mmom se ba ko mienu miensa de a na se opesa odi tu sum yase na wodi body defense wada mu se itilifo captain Roma Rens ne de number so dia jai e hono mo an wo sabetima ka bi abusuan wenum ne adwumakuo mienu a wabo ya dontre se wiai ensam no yemfempu Ghanafoɔ se koko a ego feeding bottle mu a ye di pia koda wonya mfinhyiansia edi a mejeso eye gangster cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy Kwadwo krum yeah Kwadwo krum takrade Kwadwo krum twabe wo de hye e ho ne ye wo de pa on ena ya tad be no mre sao wiana bo nti DL News. Yama Ghanafoɔ nyina kwa ba na Afrika sebo no yemfa emunchiremu ensom edom ene empempem yehye kasebo no ase a wosoafo a wohwe amanweso Interior Minister Yewura Henry Cote wode nkrata pie monte so ebo Ghanafoɔ nyina amane se nansan na menteme ho ase ene asomdwe entime nkonkanen ewo kpatenga ene nempotem nam so wogina executive instrument so a yede wo hyew ena curfew eto wo manfo ne adehye a wonom ewo patengafo eso na nanke kasai yaba na wie ya nesa nanso empanifo kirem se de woye wono wonko ya wontimi na emfa wonan enwa bontinti wagina executive instrument so esa de curfew ni bi asaka ho a ehyasia October busumi na to so enan efiade twam no ana wonom ede saa renew ano ebaye na womo ekirem se sesia no se woye obi a wotek patenga ene ne mpotamo ene krom ho no mo a se na be asomdwe betima fa na ntoma pefra na wobi mfa se kan ko wobi na wobi ntutuo nkokum wobi nti wo betimi anante abonten amanabo anadwodu mienu na mom du mienu ni nyabo se kridi bomode aso ba hwosum ye ene okata kira kwan wo kwa koda kopem se ahemache no nan ebebo wo mo ekirem se wo mo tia polisifo ne asogafo gumantere so a wo hwese na be ya asomdwe betima fa na ntoma pefra e wo patenga ene ne mpotamo eno nti wo bekwa koda 12 midnight na kirese 4 am akokwa monya wontimi enti wani kura na de entia Interior Minister Henry Cote gina so a wode san hyehyɛ we no asaka ho biem ene se eya Northern Regional Security Council no ana ede afutuo anase bekasa recommendation ekoma minister se ye besra da minister nanka curfew no eya bawiye nanso no asomdwe no hye dan fa na ntoma pemfra ye nti ye besra wo se bomode ya gina otumi so na fa bi eka ho na no ana nkrata no emo no
yɛwura ha record age dem sɛ paso pa ngoma so no enye ni mode na mmom ni yie muntia enu nti wode aseda piesia aseda mu rempe mu asiedu ekode ama nananom atena nkonya a wonom ewe patenga empanifo opinion leaders wo mu akabie wo mu emabunu enkwada ne mpani sɛ wonom atimi aya so anya hobrase ama empanifo sɛ na be ya somdwe betima fa ne ntoma pa afra wode ato da kyerem sɛ nyankopɔn yɛ adom na sɛ bibia to yi a wɔn bebiem ama wɔmanfo ne adehye a wɔnom ewe patenga no yentimi enka wɔn nante enhye wɔn yam yɛbɛmo wɔn kwan ama wɔn atimi apie na mmom enhye ba kwa mpanifo de atato ene sɛ bio aboata frɛ nasa anya fɛ ewo dwabo ase nyina no eya kokɔ ntwewa enu nti de sɛ de bɛya wo bi emfa se kan kotwa obi na etuo nkoto nti no efiti na ekure wa yɛbɛhu ne sɛ wukita etuo wukita se kan wukita agyan ade bia no a yɛbɛtimi de ade awuo ewo patenga ne mpɔtam no sɛ Ghana mra so mu a awurade ebepo ho pa sɛ nkate ewo mpɔtam ho enu nti wɔn de ato dwa kyerem sɛ wo bi mpo na yɛ obi bi na sɛ won ti ase afa asomdwe kwan so pere asomdwe sɛ ne bɛyɛ a bibia so betimi akɔ enkanen Henry Court echirem sɛ botai we nyina no ɛyɛ nyina so a aban ne gyina so sɛ ne bɛyɛ a asomdwe betimi fa ne ntoma pɛfra ama wɔmanfo ne adehye a wɔnom ɛwɔ patenga ɛne ne mpɔtam nso wɔn betimi akɔ aba na ahyɛmfre so ebetimi ayɛ asomdwe enu nti ananei wɔn sa de kafi ne bi aka ho a asomdwe ho dawuro ana wɔn ɛbɔ enkrata pie montre so no yewura Henry Court wono ana ne nsa ɛhyase a wɔbɔ Ghana fo nyina amane sɛ no kafi no wɔn sa de bi aka ho a efiti 12 midnight ekopim ahemache no 9 ana wɔmanfo no momfa na entu nkromo a we ne sɛm a efiri hɔ no nso ɛba yanto akasɛbɔ no so ane yɛ momfa nwura mu ɛwɔ fimfi matandum ne yankopim yɛ ɛwɔ kasoa sesi amikɛsɛ ankra beto DL kasɛbɔ ɛpono so ɛnawie echirim sɛ ediba mako nsia Ghana Police Service for ate wɔnom na ne nyina ne sɛ opani a ɔno no ɔyɛ Lance Corporal ɛyɛ Gideon Edubuache ɔyɛ prison officer na odi ne dwuma ɛwɔ nsanwom medium security prisons nanso beto dwasa ne ɛyɛ ɛbɔbɔ so de no to so de no nkron emfimpim ye na do ne nan mu ɛwɔ kasoa Iron City na de enipa bi ɛde mra hye wɔnom nsɛm esusu sɛ Lance Corporal ɔyɛ kronfo nti wɔnom bo na kɔpem sɛ opani onya ne ba bi ɛkɔyɛ na Ghana Police Service for echirim sɛ omuntumi ntenase eba nipa bi emfa mra mfa hye wɔnom nsɛm ɛwɔ mena de wadwene besusu sɛ obi yɛ kronfo nanso mfa nipa ne nkɔma ho ba mo ko no mfa ne mfa mra kwa so no ankasa da opɛ ɛde mra bɛhyɛ wo nsɛm ti ɔmo akyi nipa mako ensian sɛ omususu sɛ saa nipa we de saa ewuo no wɔnom de hu bi ntem nkɔnkɔ boɛ na ehwɛ mapa entimi enkɔso pan ne sia make sɛ Ghana Police Service no echirim sɛ enipa a ɔmo sa ka wɔnom mako ɛnan ɛyɛ ma mako mi ɛyɛ mienu nso wɔnom so ɛyɛ mema sia make sɛ ɔmo akɔto ɛyɛ police custody ɔmo akɔ bɔ hwehwɛ mapa etini akoso pan na Lance Corporal ɛyɛ Gideon ɛyɛ Edubuache no enka ne kyerem so wɔmɔden kopie mu ɔka so na nkagya ɔkɔ akwahra ɔno ankasa na busuafo nanso fofie antoate na dwadwona ba mu a obi nim de efiri so betwa bayra ho bayra ntwa mu akese nti enipa bedi mra aso omusum akɔgye ne nkwade afiri nsɛm yayayan the statement ɛyɛ Ghana Police Service for de ba bonten kyerem sɛ saa na montu a Ghana nipa bi ade mra de hyɛ yɛnsɛm sɛ hu so bi ne namba bi o nipa we de ɔsɛkromfo we de nima rasta wa ye de o yesusu so betumi abokro no pan na wono ma sibiri mu na akopem se nipa no behuo no wono ba mane se o manga na mra no anya de so saa sensem ne sinti efiri na ekọ otusu se obi ya kro bo made se ogwa koya positive asif asutren na wono mo de no afa mra kwan so sene se wankata de mra be hye wonsem na waje obi nkwa edi efiri ne nsem saa so na prison service ne so ede ya akọ ne kokobọ de ma Ghana de hye nyina se efiri na ekọ saa na motu a yetuo no yantwe ya mfa efiri ho efiri se nipa bi a mo nka bi hye mu enya boni bia na nam sa kwan we so eje omo nkwade afre mu semti wono mpese asemo ye besi asie no ebi besi asie bi ontom no kokobọ e de magana de hye nyina no mo ato ya konkra de amaje se opani a de Lance Corporal eye Gideon eye Edubuache no na ebusuafo nyankopon enka wakoma mfanto mu se de asie no wono mo nyina edi areho pan afin so Ghana Police Service ebon kra se Ghana fo de hye nyina de mo nkokọ afin so nipa bonfo biara mo nam sa owo we hu bi no o mekosa de mede do mo akiri ma kire no mbra ene wonom etimi edi woni nkra hodo efri Ghana Police Service asha ye ba di yakasebo awie ye de esom yen etiefo yentu akasebo no so na ye momura mu ewon nsam mu a na ye kwakopie mu ewo mampani akufo ado wono so na tena ye na sa Ghana fo beka ya besa na watwemienu enie ana Ghana fo mrante ne maba wa bia wo mususu se gadam se edi wo my Ghana bone etwe wo my Ghana somdwe afamia prada da so nti wonte ase wotigu montere so ene democracy hobofo
wo muti go montre so ne yenchede wo biada ene protest ne kwoso na fo makomako enum e won krapompore mantam awi akire no na emrantie ne mabawa makomako aduonum emiesa 53 Ghana Police Service ensa atimi aka wo mu a wo mutirem se anamo no asa emrantie ne mabawa ne tuye no wo bie Ghana mra no mu a eni ho akire ho nso a eni ho na kire se aposifo amane bomu no wo mu kire se ekwan a adihie fa so ekoye sa protest no emfa ne kwan mu nti yedum kopie mu e wo court no court say yemfa wonom enko remand na nyame ya domo abusumi ne da toso enwotwe yensanfo mo emra court na eno ana wobra atemwo ne ba ya ase nipa bi susu se ase court no anya de aloya fo nso wagina mu de ma amrante ne maba wa kura kire se saa charges na ye de abo saa amrante ne maba wa no emre mo ne ye kan se eye misdemeanor enu nti we no eba ne sen ana court betimi akase yemfo mo kogu afiase wa bre sesanke betimi ama wono mo beli na no na nsam ne ba ye no ene Ghana fo etem na se na kasa kire mu se da bi we de asa wo mane na ahyada abana kwasha police fo na chi ana wo mo ahyada pese wo mo de Ghana fo ade hie efa atetie ekwan eso na eno ana se bimpanisi se wupusu no mu a wote ne kankan ana sade agra nso wa boa wokusie ne bomu a wono ahwenti mampadi akufo ado ye kasai woni Ghana ha wakwa kopiem e wo France montene eso na TV station ba ko a e wo France mem eye France 24 efiada no mampani akufo ado ekopiem e wo TV no eso na no anansem trofo a wonom e wo France ebusa mampani akufo ado se mampani ya tete pa se galam se ese Ghana na yenso ye te France ya ye hunu videos ni bi ye hunu pictures ni bi enso nyina sen na enso wo ye mampani wo ka se wo de presidency ebeto nchia ana wo de nchia no to so no so a wantimi ani nkunim amenne galam se ese Ghana wo mrantie na mabawa ategu montre so a ya chi wo mo agum mampani asamba na wo kan mampani akufo ado ade ato emrofo nanim ama Ghana yenso atibi mampani akufo ado ekirem se ewiase wa obo wa na asane ana se bio abo akraman se wo hwia enchine gu a wode ne widie netua ana se mampani ebe ne do so kirem na ne mrofo na ekasa mampani akufo ado so obekirem ana se kirem yanko ni nchire mu nyina no ene se emrantie ne mabawa wono mo ekoti protest emanu nti wo makodi afiase no eye wo mo ankasa ani amo hosam ana di wo mo akoto ha mu nti ono de woni hu asem biaka ana emrofo ne busa ne se mampani ye tietie nsam akoso no a yese wo hye kire bi wa aba ne ka ho bi ana mrantie yi enam abededie mu ana wo se na me ye president ana se me attorney general media aya police fo na ache wonom ana court so wo nko remandia na me president ye tumi be na me wose metima kase obi nkokoda afiase eye wo mo ankasa ni amo honsam aba mampani akufo ado kasa no emunsem nie. Are you concerned about protest movements? We've seen a lot of protests. Some activists were arrested, put in jail. The opposition is saying you're trying to stifle dissent. I'm not responsible for jailing people in Ghana. The courts in Ghana are independent institutions, and they have been all through this period of the Fourth Republic. People misconduct themselves and they're brought before court. It's for the court to deal with them. That's not a matter. It has nothing to do about politics. It has nothing to do with the executive. And their behavior is what lands them in problem with the police and with the courts. It's not protests. How can the president, who himself in political career was aided by leading protests, have problems with protests? I don't have problems with protests. And nothing is done in Ghana to prevent people from airing their views on anything. Enti ebusuani ayeti yei eye Ghana mampani commander in chief of the Ghana Armed Forces mampani Akufo-Addo ana wakasa yentu wechiremu a sebi aboa wodwan wohwie nkwan gu a wodo widie netua enu nti anamono a Ghana from nante na mabawa ne tuye no eye won mo ankasa ni amo ahonsam emfeni mo asam na sebi empenesis aboa na no wasadian wonti mini di mfe ntwaso nti emrante na ankasa ana won mo no wa omudi twasuo amenne esubonten afa wonom na enu achi no anansam train ko so busa mampani Akufo-Addo se mampani ye kasa akatu na bro na oh my Ghana mo kwa koto aba ayi mampani na wodi awie na mom ensam a yetete ne se ase wakwahye electoral commission achi emma forensic audit ya minority anase NDC for request no electoral commission aso aye densi ni wole na yesusu sa ase wo hye kire bi enu nti na electoral commission aye de wo moye no anwa se what do you mean? What do you mean? Okay, so nkwa na table for. What do you mean? Na me de me electoral commission. Electoral commission for na ye o madwuma.
na sebio akunya eto frafra memu a asantini wakopiri bisayin ebebuo. Opposition is worried about the fairness of the election. They're saying the way voter registration is going is not fair. They want an audit. They don't trust you. It's not me. I'm not responsible. The Electoral Commission. I'm not responsible for the electoral process. That's the Electoral Commission. They had an opportunity the other day. The Electoral Commission chose to broadcast publicly deliberations on these issues, and I think the whole country came to realize that in fact there was very little substance in the claims that the opposition was making, and they have now gone ahead to say that they will abide by the program that the Electoral Commission has laid out. I think that means implicitly that the demands that they were making have been shelved, and they have to be shelved because there's no substance to it. Enti ebusuan wachiami a woni mu asamka wasenana wo mokan na wote wasomua ensem wei aye Ghana mampani na nado danko akufuado wobere a wokopie mu wo France montene so a wone France 24 television station ba ko wo ho wone omudi nkomo ana mu nkyiremu wate no yantu akase bo no so ne mbomfa hura mu aka no soafo na hwe o manga na yana tena ye efinso abodie mu nyansa pe science na efinso ko aye abafo kwan ahodo ye faso edi djuma technology na efinso innovation professor Kwabena Frimpong Boateng wakase akirem se Ghana mampenen dread de ebe yabo modern na bra waso ase ne tie Ghana fo sufre se de ye ya wo kenkan je se ne David Nyomo na etredu miensa waka na pepe oso won tie Ghana fo sufre fri se ne enyuma ahodo Ghana mamu nyina da ohun adwuma ye fo ne nyina sufre o man Ghana mampenen na dan kwakufu ado se galam sei ase wo man pasa ya tena ya ahodo afinsu yensu ahodo atwa ye ho ahia enipa binom omadu furu penti omade agbawura yensu mu ase nsu ni nyina da ne omaga na okọ mmea ahodo titi ni nkurase ni yensu pampo ntumi nom openi kase na okirem se Ghana mampeni omade amfane na nsifom ne wantie nsa ahodo Ghana fo kan bedu baabi ne Ghana ye beye mobopan odi so nya de tudwa mara okopie mu otese ne frama tanim wo mra aye asagre aye yaw aye yam festival na se bayra fasha na wanom ediom potem honom ananom mindayin ena professor Frimpong Kwabena Boateng okase na okirem se odi Ghana mampeni ho yaw papa efrise ono wankasa wote abanwa asuyi onum susanso bone a galam se betim dia ba beso o man Ghana ne senti adenti no mampeni betena se no banga na ejese ne adwumayefo nkobonko ahodo nyina be kasasa na sofo ka nanom akonfo su kabi abofra ketekete krampa na watini ho agumontere so oye kire adenti na Ghana mampeni ontie Ghana fo sufre na de sere yade atu nanim no ontie o kirem se ha adwen pande Ghana mampeni manim yata ontie Ghana fo sufre fi se galam se no ese o man sa se pan everyone saka se kirem se o man Ghana meburu titiri no ye modern sa kwanye be yen sabaka no jeze ne o memwe o man Ghana mampeni o tia banwa suwen ye modern ma o magye se onyina nanso na nkuntambo onya dwuma firi se o meburu dodo na nya dwuma nye meburu ne bre enti adenti no man yentimi nsore na meburu yentimi nkasa na abani hu ne se ne modern ba obane meburu no nso obie no ho bomodern na se obie enwuma ye betunya bo o man kire timi akwan mi se ndi wakasa akire mi se meburu nyina da nso menye ntena sen kaya no ntum ye modern nkasa na aban timi nya ne nanso na nkuntambo enya dwuma o man Ghana mu professor Kwabena Frimpong Boateng emro akasa dwuma de na se no emu enchire mu nie President of the Republic to heed the call of citizens, civil society organizations, professional, academic, research institutions, and trade unions to bring an end to the destruction of our forests, farmlands, water bodies, and associated biodiversity. The very existence and future of Ghana are at stake, and Mr. President, I know you care. There's one thing I know very well, which I want you to note, that disobedience and destruction of nature will not be endured for too long. Soon, the holy and righteous God of nature, who rules over all creation in the universe, will destroy those who violate his creation. Finally, I would like to call on all political groupings, especially the ruling party, to ensure that the general elections in December this year will be free and fair, without any attempts by any group to subvert the integrity of the electoral process and its results. Any awoti ye former Minister for Environment, Science, Technology and Innovation, Professor Kwabena Frimpong Boateng, nene ena awoti ye. Enu wachina kupiemu awa segri eye stater. Ohine papa ono ne tra banwa so de ma wonom eye tegbe afede otoso du nan. Onso kasa akirem se, o manga ne bebe yadu sese de na matete apansem o, ne ma nyina ginsemu nti. O hwe anum sa ba fofra be barba wo mane no watena se.
atone o man Ghana sika sem ene mpuntu atwa san no niama atimi akoye avizu asaka se echirim se o man Ghana enche yebekọ se na kwato abanti amanyoku ahodo nyama moden sa asomdwe no eho behia ya pa na atimi aba o man Ghana asomdwe ya word so no yatimi akura so tegbe afedo to so du nan ni kasa yo de tu dwa no emu kire mu nie. It will require a general constitution to review the constitutional power. It will also require a change in our attitude because the government that we have is always a reflection of our attitude. If we all begin to avoid all of this bad thing, corruption, greed, and etc., we can kill corruption before it kills us. So our next government has a challenge and is planning to reverse all of the negative trend. As we go into elections this year, which is all better than crime, we need development, and that should be powered by exercise our franchise. But I want to call upon the easy to ensure that we have conditions that will allow for free and fair elections. Any awoti ayo hina no netia dwa so edema adehye a wonom ewo Asogri State ni den editegbe afedo so edu enan. Ewia pram to break ase bo an yesim konwa so a ye kenka de free enkra pompone mantam bofotene ba ko a atifi epoye atoye eni anafo enawie obi abedi ayaw eye DL wo hanensia akiripo enkono bomode so obedwudwura dem se keji madam awobi akwada zipu na wadwenkyere wo de brayen ewo Facebook no so a awurade ye beda asepa ne akenka ne nyina so ade amawo na Derek ayete an wo so wotie kase bo no hwe live edi free nkrakan ewo kofuodua na wo so me ha ana piaga wodi free achemasafo ba me paacha yenka ho asem nyabotre ana baba mahama so di free oboase ono so yenka ho asem Nhyiraba Anelka ana so wo chia yen papa ya dase Efra Shaiman yenka ho asem ana Zinabu Adamu ana so wo me ha me akwaba na wofa news no edemu papa e wo kaso amanfrom Zizi Saloon ana see good work greetings to Kofi Taylor Kofi wosempa for me and I say I love you all. Yes, so you love you wine because oh yeah back penti nka oh Kofi me boy ye doors nti say wo ka say you love us all dear bro for papa no but ye won kwanti ntimi nka say we love you all that be tautology kodom boy sanity enti we love you wine and one no asembie ni ho kodo praise hallelujah mo mamen komanim na ma hey, Joanna Dian. Hey, more have you? I know I say what for memoir ha. Yeah, that's it also. Anna Nanaba Donald Frank. I know I say finally I am back online again. I miss DLFM and I miss Okogyeabour in the team papa was say loud and clear here in Tema Community 2 old Adom FM building. Yeah, that's it. Anna keke di frikaswa. Wasi news no loud and clear ewa kaswa na Doris anim and wasi good afternoon to you all yadase ana odo edifritama Robert Gameli was offer the name of the radio station is France France den Vint Qatar mo kodo wote French kakra French dey o kon duro no manko kraso sa Qatar no watro no wase France Vint Qatar so they won't think granty won't French into basa bebre nti e ka bon so akura so hwe mani mu anie we na de minim sa okay na ofa na e chon na bi ene eno so e ene agi enya ye mai yes sister be mai nyina da o mu abayifo ana Zinabu Adamu wasede apai an yento akase ebo no so na yenko yani mu an ye body awura mu asebio wabofo ana mpane se won nanam eho apaso na wapani ba ko a woye civil right activist wono an saye leader convener edema eku a ye fa ne say 50+1 eye engineer Charles Kwesi Taylor wode ato dwa kirem se mampani ekufo ado atwa asaboni bi ato hono mu a wo my Ghana sasumdue antimi amfa ne ntoma pemfra ye mfa ho sobo emo mampani ekufo ado yewra engineer Charles Kwesi Taylor wone nsamtrofo kasa na wo kirem se ebagalam se nsam no eho a report bebre no na aba montre so ebi eye professor from Poabo aten report wo kire se wo mo a ehye galamse na chie no wo mo Jubilee House nanso mampani ekufo ado ahyeda aboye mfita duku wonte kura se odogo bi enuabe na wo kire mu a mampani ekufo ado yeti krom ha ana wo hye Ghana fo nyina bose se galamse no wantimi antu ase a yentu mfrade so na wo the presidency ne kura betontia eno na yewura eye Kwesi Taylor ejirem se
mampani Akufo-Addo bepem ne sanka fede ene ani wo woni so a esese nka wasori dadaada efiri se mampani akonya na wote so no eye Ghana fo na de sa tumi ne ma wo enti se wotimi gina edom edi nipa anim Nyankopon anim ka se wo di nsi akantam edi programa awenkyene guso anum so agusu se guna se wantimi antu gadam sa ase a yampa mu mfra akonya so na se na woda so ate akonya so a wo so waka kire wo place se wa magana fo nsa sifom na wo mai Ghana benu wo mo ho ase eto abade ma mampani Akufo-Addo wo kire mu a wo mai ayetim wei se bi empanese nka kan fofo nko a anka gina ntwa bobidie na wo kire se ye wo ekwa hodo bi a wo munya nkom betu wo mai agu eye terrorist groups a hodo bi wo hono mu a wo mo epekwan bi so a emu beda ho na nkom afa so ayo mai Ghana bone na sese no protest a hodo a ekoso galamse ni nyina mu no se mampani Akufo-Addo anya na adwene se wo ma galamse no atimi aba na wieye na wono de opese wo kire se wodi mampani na wie nti de Ghana fo beka won teya engineer Kwasi Taylor echirem se galamse nsam no anso ni protest no eno na se wo ma Ghana hwe yi a enipa bofo betimi afrem ama se bio wa frankoko aba bedi bone e wo Ghana papa eno nti wo kire ma mampani Akufo-Addo e wo mse wodi Ghana fo hwamo na Ghana fo nso anu ye ho paase ade tumi ma wo na embom no se wo kroi bomode paase galamse no wo betu ase ansana wo mai Ghana akwa abato so ntesa senia atuate ni se bana Ghana fo ti gu montre so no hware nipa bofo bi do mo ho afrem ama wo mai Ghana somdwe no yensa entimi anka biem wo bra wo nsem trofo kasa no wo kirem se mampani enokrasem nie Ghana fo no mo ho pa so wonni ho anim dia wongina eho endin so say wodi we seat ne to ho presidency to ho says wontumi anye galamse adwuma na wontumi ansolve problem na wontumi organize way on betu a wo be chai o presidency na to but this is akorake twakra bon say galamse adwuma no anye adwuma why are you still holding your position? By this time, when so much strikes now, demonstrations now, because Sisiano Obio another thought to destabilize this country. No, where you see Galamse, say we call demonstration about Galamse. Into what create a system to be able to make a use against the security of the state. What I say? Yes, one kasa we work now. Okay, no, we the create system issue against the security of the state through the protests and whatever it is. If you go to village, you say, "I'm fighting against Galamse," but how can you know? Say, "I'm truly Galamse fighters," and I say, "I'm so." If you make me say, "Okay, so we fail there, then we have to use force." All this way, no, because Accra, cleaner city, and Tuyambe, Galamse, for the Accra put there no okay, but Galamse no be one make us all do presidency. What did you see? What program do you have? What implementations do you put in place? And Saneba Kase do presidency there too. He has created the system that will cause the nation stabilize. It will have a negative impact on this country because it is not well this thing process. Yes, because so the whole country protects against what you are not able to do. Necessarily, the same people now protest against, then another group can just, it has happened in many countries. We witness a lot. So this is not a new thing. Neke say a man for so abontia businessmen also a business unstable countries. Oh, investors confidence there and the way we do things here, which I say it doesn't attract the universal intelligence of every business person. Oh, I bet sure say all the international diplomats they are preparing themselves against some. Ebusuani ayeti ye engineer Charles Kwasi Taylor na ne krakra mu na wo kire mu se udro miami ahodo e wo man Ghana mu a ye wakwada ye be wo ne nsa ba ko ahi na li ba ku ni ho ne hwenate atom e ba ne sa no a na akoye wa hawo kese pa ne nyina no ene se eniema hodo a ye de afra ensuo galamse edine mu nti ama apemfo enom no enye nsunsu anso obone e wo man Ghana pomoden so nti wo kire mu a se protest ne guso a ekoso enti mampani Akufo-Addo bibia mpusu se o men ye hia se wo betu anamobi
ama wo man no galamsey no etwatimi atwa na asem obusa ye enie. After protesting, do we have another thought, changing of mind? What was the reason you decided say you protest against galamsey? Two, I always talk about external effect of whatever is happening around us. Omo call strike no bebre wa crowd, but omo dream oninu anu omo wo ekrasi omo nyin super eno. It has become a shame say this modern era obebetimi the drone they be try the picture from your country now they are akwa news when the country no let's say you fight about our rivers na obi aye artificial river man-made river from Nile to Tripoli no a cow boy but I ain't natural one here one you don't see value of it you don't see the value of it it is a strike anyway na we are human beings organized labor all over Ghana it is a binim pewo boko anase afrawo kone bimu no almost organized labor ma center decision now omo take omo mpene they will still force the government to do something now. Do we have digital records of our demonstration now? So for security, also Bainanga say who say, oh no, this has or the Abba. Because before the country who gave you the power, you have signed a bond with us. Enti ebusuani ayati ye wapania Nidin the engineer Charles Kwesi Taylor. Why civil engineer, why civil right activist, and why pressure group why friend say 50+1 convener. E munse mobra wani DLFM sem for din komono. Ana wati no buy Facebook no so a DLFM 106.9 for adventure to so ya beken kan e dia ma wo. Yentu akasebo no so ane ye body awuramu. E wo frankatuni e de man new force amayeko no. Nana Kwame bedi akwado abonam la ne se cheda. Se me ko bon ho moden apa na bedi akira ne din Dr. Mariam Isaka Chrissy se no moden ame na bedi akiri e obra mokwakoto aba e wo mfimpim mienu na dunan abeto Yakopo ya adoma openim abosumei ne da etoso enson no emu odi so ade tudwa e wo mra press conference nchirenche e ko so asante mantamu kumase e ho na Kwame bedi akon e gaze na okirem se yema me Dr. Mariam no wa bon ho moden be papa visi o man Ghana mu no oye senior manager e de mass securities and exchange commission Ghana wabon homodi ye party mi aboa pa ye fani sikasem pa de mame wabi wo mi ye pa ne senti o man Ghana se de ne ye sikasem atete ewe se kontebe no ma me betuna aboa pa Yakopo ya adoma je se no panima abusumei ne de to so ye to ba wie pe na new force amanyeko no bedin kunu Ghana sikasem de e be se sapam wasaka se chim se mame no wo hwe eye University of Ghana Business School no won homodin akwa kira de wo pa NF's University of Professional Studies Accra UPS nso mami akwa kira de mame owo so hinu papa je se modern bono ekwa ni ye pa ne senti ototu nani aka nani dia otumuzo no betimi abo ne chido matimi abo 2024 abato we de watumi edin kwanem sesi ameke se new force amanyoko ne guso gene na so a omo hwe ani mu se Yakopo ya adoma fu abato de se de tie be ne kofitela ne mpamfo de wanom betimi ato aba ne de ma wanom emra na Kwame bedi akon eya announcement no asante mantamu no emu ejiremu nie. The people of this country are dear to my heart, and tonight I take stance in front of the nation with my sincere gratitude to introduce to Ghana the Vice President of the New Force movement. And I chose a place as the Ashanti region whilst we are on a tour to unveil the next phase of the new six. I pray that the good God gives us strength, knowledge, understanding, and courage to be able to move this country forward. And forward as we go, we will keep going. Any awoti ye ekofala bai. Ono kra enso na ye frankatuni e de new force amanyeko no nana Kwame bedi akon adodo abono ma ne se cheda. Nene na awoti ye. Enu akire ma me ane din Dr. Mariam Isaka eye Christian so a wa pa ne so nkwan na bedi akire so system se dabi. Dwumadi no aba ase de a ono so obi ka eni so mu enkyeremu enie. This election is not just about who will lead. It is about the future of our nation. It is about choosing between the old ways of doing things which have not delivered for the majority of our people and a new forward-looking vision that seeks to uplift every Ghanaian. The new force offers a path to prosperity, not through promises alone, but through real action, accountability, and innovation. Your vice presidential candidate, I'm deeply committed to working alongside our presidential candidate, Nana Kwame bedi akon, to deliver on our vision. We will focus on empowering our youth by creating jobs and fostering entrepreneurship.
Any awoti ye Dr. Mariam Isaka Chrissy. On a Frank Atuni, Ebedi de ma a new force, a man you couldn't not come be diaco, or say Ghana for more to a banner, more days a head, a sebi, a wee, a one a pumpum, or no your baby no bit me abwa or my Ghana, the Dachi, Kufitera, we was suma. Yeah, that's a Sakura for a high home. Yes, I know, okay. I say, oh, be away how ready we want it. You want a pump. Aha, or no bit me abwa, man. Said a bay, we are bad, that be a bit me to be a maw. Better be catching it. They mean you to the quite a consul before the honor. She's a money who more brought back. Sir, until and some my fro no mean pecutia bia. Quadramenco, or cocoa and him. Yet, what I say, bonus work anymore. Now your body of Remo, our NDC, Chiniaka Siamano Kono Emu. Now, Frank Crani, I can name and Penny John Dramani Mahama. Nentu abono na no ene savana mantam no emu na wakwatwe break sese bio aboa papo ewo eye Salaga South mense no emu na wabra wakasa na wochirem ese wahunu se akwambone de ebi ewo Salaga South ene ne mpota mo pa nti nyankopon ya dom na se Ghana for de tumi manopa na so ne NDC wo mo se kunkon ewa kunakase no so a se bi empanisi obi a waye bida ye mane mo piafo na nya me abieu wochirem se oba akwambone a ewo mpota mo ho nyina no wobehwe na Salaga South for monso asfati monso monsa etimi akabi wode sansem wa nyina to da wabra na wone wahempon a wono wowo eye kulo wura ana se kulo na nanu mo atran konya ana na wone no edi nkomo e wa hefie ho ana wo kire mu ese wabra wo sha ne nto abo ase no esanse wo hene no edwene Salaga South ene importam ho hunti ana wo tentasuo tu nanim se woba won kire wo manfo no se ade a wo mu hia pa eye health facilities apomde nkonkanen enyina mahoden enkoyie ebo nani pre sese bi o China ni a wo gina hwiam naniwa enu nti wo bapa na wo na kire se akwambone ne nyina no eto ebetwa kane mampani John Dramani Mahama kirem se eba akoyie ne se wo ye mo my Ghana etu mpo wa waye bida na Ghana fo nim ne dada enu nti enso kane ampo hwena ni mu a Salaga South fo mo branie na wo wie na wo kirem se ye maame a wono so wo gina mu se parliamentary candidate ede ama Salaga South ewo NDC dinimu eye Hajia Zuwera Ibrahima wono so motuma noa na fe mato ede amakane mampani John Dramani Mahama and ye campaign was Salaga South and I'm the honorable member of parliament say ye jumedie ni mienu ye ba ko Salaga and so ye fa ba ko emma abromase ha e be say me ba ha che me pese me hu se nia and yo city o ha Ezo me ba enso me ankasa ma be fa mo kwan no so me say abroma se for kolo for me ma mo kose e be say mo kwan no Ezo udru baby obeka se enya Ghana na wo me ankasa me di mani ebe hu nyame adom ne eba e kwan no ye be siesie ni ya mamo Ezo afenso enchebia ye bet pai districts ne constituencies no mo ya kan nipa na wie population census enti say ba na ye hwɛ sa population census na ye be pai mo a maka check lora say ontro ne kratambra say ne be ya ye betimi ache mo ha na mo ankasa mo so mo timi ahwɛ mo ho ai che say mo ankasa mo gina mo abo constituency eni ayati ye aye kane mampani John Dramani Mahama wode sanse gwe nyina tuda wabra wokopie mu ewo kolon wura ewo savannah mantam no emu Salaga South ana wode sanse gwe nyina no etu edwa yenkubu kasebo no pom se pon ewa ni gidie kasebo mu na aka na nyumutuni azesi amekese wayaba ninja ne den eden Hansen nana esiama dodo abono mlane se ne butok wakasa dia futu ede ama MPP amanyo ko so momode antenase na ensa won prisons na esi amekese na hono na mpan edi agrom ko siesie ma hono no manya fefefa de se be Jubilee House na betimi abofo MPP amanyo ko yi wonu firi aya ba nwan so makokodi agro akwatan akopɛ bia ka odwom ho honom okase na okire mi se eba ne se na omanga na yetim ene enipa bi atenase ehunu se oman galamsey ese yensase ese yenso ni akwaye na binum abomoden eyo ye kire maban atwe wadwena sisu se bomoden na fa wonasi from na tuo ntwa na wacho makogu afiase o kyem so odi aba we hu ya opa sa de nti na ba tena se yenhwe han sa titi di mpe o ma ni mpe o munye boni biara nti wakasa e de foto de maga na mampani se ade ba kwa bebo ne se mpe o munye okuru makanifo nyinata wo mo homoden se sika bi o mo fa nkosi esense won prison betumi agbapọ ma se ekoba se
onu fi abenwa no so pa akabo so makoma yensa pe se de tie bia na fi abato ne de wode mbedi ntwom di ntwo ne wie pa omo nkwatena mu fie o yo ma kwatena eyense won prison ne betimi abwa omo so omo ho atimi atowonom wasa akasa ekirem se oman sade aye no ya pass ebetuna magana mu na mperifo adi abrosa o kirem se mpiama nyekwe ne ene no de aso de abafom ene o makate so de sa wo kirem se ne ntumi mmoa adeba ko bebo ne sense one prisons na wona be yo motena bia oba wona mbode ahwe ahunu se mpiama nyekwe di nkuguo pe wonu mpo se one prisons de se de tie bia no wonu ebeko bulldog eje mre ekasa ye no emu kirem nie the aircosu no police so omo the aircosu forest reserves there have been countless of reports countless on Galam say the fourth estate I mean the media oma bubon kofodi small boys no mu Jubilee House hey Mami Cho, I'm telling them to become our way. Listen, I want you to know something, yeah? Everybody in the Jubilee House, starting from Nana Akufo-Addo to all the presidential staffers, I'm giving you a job, and the job is simple. 1 or 3 months now, Kano. If you know what is good for you, go and renovate in Sawan. No. Go and renovate in Sawan because that is where you spend the rest of your life. Once that project now, move forget it. Move fast, Kano. Skana mo move fanko in Sawan. Now move prepare. No. People are back behind bars for 2 weeks. For what? Breathing. I'm breathing. Me landi here. Last project. Last project. I can't 3 months. I promise them. No, I'm promising them. They will go through the right process. They will go to court and they will be jailed. So because you're telling listen to what I'm telling you. Starting from the economic big team. Any a former artist manager Hansen Nana Esiama Dodo Abono Mrane say Bulldog or the sewa do tuja emelo copy eye dwumedia UTV ya to ne den say ne show United Showbiz dwumedia so odi say we do tuja said Ghana man penin na dan kwa kufu ado mo wan we free sense one prisons de opo oba kwada ho no mbi DLFM 106.9 Ebusuya ye gina we so na ya dan ye ho aba ye ba apakan GH ede sports no ebetoa moso na ansa ne ebekro no Brapani Charles Mante ewo US Montreal so no wase news no loud and clear papa ewo kire se US na wase anyu ono nko na etie wone nana ekwa kwansa sub chief ewo Agona Kwanyako in the Central Region name Columbus Ohio so wono ana woye Fantis chief ewo Columbus Ohio yada ase papa nyame enhiramu a yempene na wie wase news no emu de sabre wankwan abenkantin konto pa ana wase demu ewo hoi na chief of staff Mr. David Mante Cape Coast North ene insuachi ehwa na akuranso butu ana wase okon news no enya sam ketewa emu apipa se bebe hinintosi abomu na wabiemu hu ha ewo Cape Coast North ewo insuachi awase news no so loud and clear enti nyankopon wo nhira mo pam ye da ye ho aba se bimpanesi ebihye wonu mu ana otu bia ebene ye ba sesi a ye ba ensem aka ye de beto am so DL News. Ebusia ena dwada mayen samawa ha en samawa kwaba emfamra inkrampumpuni mantam ene Ghana jiatum kasafidie kase ba kopeso deal ohani nsia chi ponkron na otwe agudio mu nsem atwagu efiti fiada ebesi ne memere da kwasiara so ya bobo ani nyina no a ye de babeso wonim sedu na otwe sedia eye matches awodo a etuto dwa result no ene ya bobo no ebusia ye de ni nyina babeso mu Ghana de wa ena nkrofon kroso de ewa manone kan ne editie se wote Facebook for ne edi hwese mo hwe ena yenso ne edi kasa ye kano ena asemufo asemukroji ajatum se yemfam besmo na wi mi amede agudie mu nsam na de ba no nsam amede ba no edosu pi edi ameje so no ayensu ano de hye
Upper KGH the Blessed King ebusuan tentam so a sana bribia me ye no me sha se di fi Ghana na mom no Ghana mnante esi aka wa ma no ne na otwe omo ano mo mode bon eso ani kejuwa no me mfa mo nsam kakra bi ento wani mu dia me sha se emfa fi English Premier League no bobo ko friend West Ham United omo tena fie eche Ipswich Town ebo me kapole enan emo mutumi atimu ba kon na enije sam ne se abrante friend Mohamed Kudus na nse na goals no abone te se sebe se na junso abo akokɔ no nanso na otwe die ote de emo otumi to atena ono ena oshe second goal no edema boboko a ye friend West Ham United on the 44th minute ena otumi nya sa goal na as usual ni celebration no okofa akonya no ekotena so ejije na homia enije sam ne se Mohamed Kudus enya the first goal this season for West Ham United in the English Premier League. Yere won some Eddie amount. Ori wani chim our Belgium. Bobo kwa friend Cottridge. Omutina fieshe economy no. Ema KRC Aye Genk. Eti kanumba kon. Na Ghanaian ringer. Your friend Christopher Bonsuba. Ononso enya equalizer no. Edema bobo kwa. Your friend KRC Genk. On the 6th minute. Eno tuminya sa equalizer no. Edema bobo kwa. Your friend KRC Genga. Yere won some Eddie tuanim. Na branti your friend Christopher Aye Babonsu no. Or form brutal in the last 3 games for Bobo Kwefan KRC again, you know. Washe 2 goals, I 1 assist. And we're involving on in 3 goals in the last 3 games for Bobo Kwefan KRC Genka. Yeah, they want some Eddie amount. Yem Figana Mranti Siaka Ewa Manone. Na yam free and inchum Ewan Sanfufruma. One national issues, no. Only Mr. Samba kwa yedu nkoma chair. Eye kwesia pia ne conflict of interest. Esane se endeno oye Black Stars of Ghana. Ana oye Ghana Football Association or young ESCO member and I hope Sudan so Sudan national team no ono ana oyo mo coach enti CAF eden krata ba mountain say ni manimu ya no almost shekwesi apia say on step it down from one of new roles no it's either so obey GFS co member onye and now obey Sudan national team air coach onye nemo position there on step it down from back on esan say oye GFS co member now coach Sudan na dey yakobodia a conflict of interest into before yawada sa game ne beba so no on step it down from one of new roles no na report I Thomas Siane say kwesi apia da dwene won say GFS co no bosumbia na allowance na 4,000 Ghana cedi ukopie mo Sudan so origin in dollars emodu o se sade ba Ghana sika no ma bebre enti we decide se sade a temporarily no or step it down as GFS co member na watumi aye adwuma e de ama Sudan national team na ene nkomotwetwe ba ye de won some e de ama Black Stars of Ghana nyame adoma yawada wo Accra Sports Stadium ampaye bedwa ye ni Sudan AFCON 2025 qualifiers ye de ebani na team program outline we say that here Sunday 6 to Monday 7th October no players arrival players no ebe fi be biomo normal ba PM normal start camping enwachi 7th October no 4:30 training ewo Accra open to the media enti ne oyen training from 4:30 no owetimi akwakwohwe mu training bi Tuesday 8 October 4:30 p.m. training in Accra crossed oyen training awuntumi nkohwe bi and Wednesday match day training and also time na there afi na ombe determine and afi so yawada about 4 p.m. na big game no aba so between Ghana and your man yefani Sudan e de won koma twetwe e de ato anim na yeka team program outline no and players arrival me no ka say there players bia yetumi ehu omo airport so metumi afia manone attach down no say NT ehu Mohamed Kudus Jordan Ayew Fatau Isako Brandon Thomas Asante Elisha Usu Mohamed Salisu nyina no ye hu omo ewo airport o ma touch down on ba be prepare near this game no etumi aboani a ye de enwonsam edesomom Ghana Division 1 League now twi match day 2 games ever so yamfa honsam ensom their result no say na kokoye wo zone 1A match day 2 no Yape FC 0 Real Tamale United 1 wa Sorinante 1 Victory Club Warriors 0 wa Catholic Stars 0 Northern Cities 3 ene Juada bo 3 p.m. Tamale City any wa power e de ebeboni uram zone 1B na match day 2 no omo result no
Techima 11 Wonders 0, Techima Liberty Youth 0, WB United 2, Doma Unity Soccer Stars 0, and one Manafo Mighty Royals 3, Bofo Kwatano 0. Nyame adoma ene ewia about 3 p.m. Soccer Academy and Techima Heroes omo de babuania. Yere won some edema Division 1 League Zone 2 no match day 2 result. Sky FC 0, UCC Youngsters 1, Kim Faisal 1, Soccer Intellectuals 1, Second Rose Park FC 3, Nzima Kotoko 1, Mysterious Ebusian Dross 3, Sekedi 11 Wise 0, Asekem FC 3, New Erubiasi Football Club 1, Swedro Oblast Nkomuku Elimina Sharks, Swedro Oblast 6, Elimina Sharks 0, Bekwai Heroes 1, Park Academy 0, and about 3 p.m. Sergi All Stars any Future Stars Omo Ebebo Zone 3 match day 2 result. Atram Divisa 1, Okoye United 0, FC Nania 1, Interallies 0, Golden Kicks 0, Kotoku Royals 0, Rain Masters 1, Nagod FC 1, Home Stars 1, True Democracy FC 0, Okoye United 1, Port City FC 0, Kofodia Sempefi 0, a Great Olympic 0, and a Kings Palace FC 4, Akachi All Stars 1. Now our Division 1 League no match day 2 result no, and yet the Ghana Premier League no. Now our match day 5 and toja result say Dano Fiada Hatofok 0, Adriana Football Club 0, Memene Dano Mediama Sporting Club 0, Heart of Lions 0, and Rakwesiada Games no result say na Kokoye Asante Kotoko 1, Accra Lions 0, Kara United 1, Summer Test 1996 1, in Swateman FC 3, Legon Cities 1, Bebiani Ghost Stars 1, Bechem United 0, Brekum Chelsea 1, Young Apostles 0, Dreams Football Club 0, Nations FC 1, and a Vision FC 1, Basekoli Stars 0. Table no say NTA, Bebiani Ghost Stars Erikain. 5 games almost 11 points. Asante Kotoko, Etos Mienu 5 games almost 11. Mediama Miensa, almost so about 4 games almost 10 points. Nation Etoso Enaya, almost about 5 games almost 9 points. And a Vision Etoso Enuma, almost so about 5 games almost 8 points. Oshisha House of Foka, Ubewuno our 11th position, 5 games or 5 points. And that means a House of Folk about 1 game bia. Omunya 1 point team way there. I feel almost the sign of Marco relegation. Oko Aya Sewa, Omo dem, I'll bet to Marco relegation. 16th no Adriana Football Club. Omo 3 points after 5 games. Drisasi our 17th after 5 games no. Omo 3 points and Legon Cities. Ekra to 18th position. 5 games no. Omo 1 point and so ha. Yedi and 1 no. Edi Asum Ghana Premier League match day 5 starts no. 9 games in your boy 11 total goals, 8 home goals and 3 away goals and to me PMA and 1 answer no. Na your money to na yan sorry so dia. Na watching leaks na course wo Europe no. And then no result no say na kokoye e braining big teams no omo results ne pe na yebe to me e de amao French Ligue 1 na watching na match day 7 Olympic Marseille 1 Angers 1 Lille 2 Toulouse 1 Rennes 1 AS Monaco 2 Lyon 2 Nantes 0 and OGC Nice 1 PSG 1 omo table no AS Monaco dikan 19 points PSG toss me 17 and Marseille toss me so more 14 Toss scorers no Bladri Bakola ewo Bobo ko FN PSG 6 goals Mason Greenwood ewo Olympic Marseille 5 goals and Jonathan David ewo Lea on so 5 goals Italians here ewo Italy na watching Rick number 7 Napoli 3 Como 1 Atlanta 5 Genoa 1 Inter Milan 3 Torino 2 Juventus 1 Cagliari 1 Lazio 2 Empoli 1 AC Monza 1 AS Roma 1 and Fiorentina 2 AC Milan 1 Omutable no Italy no Napoli dikan 16 points Inter Milan toss me 14 points Miansano Bobo ko FN Juventus omo 13 points toss scorers no Marcus Thuram Inter Milan 7 goals Matteo Retegui Atlanta 7 goals and Dusan Vlahovic Juventus washe 5 goals and so German Bundesliga na watching na week number 6 Osberg 2 Borussia Mönchengladbach 1 Bayer Leverkusen 2 Holstein Kiel 2 Union Berlin 2 Borussia Dortmund 1 VfB Bochum 1 Wolfsburg 3 FC Heidenheim 0 Leipzig 1 and Eintracht Frankfurt 3 Bayern Munich 3 on table no Germany Bayern Munich
Edikan 14 points. Leipzig etos mienu 14 and Eintracht Frankfurt etos miensa almost what 13 points. Top scorers no Omar Mamouche Frankfurt 8 goals. Emedin Demerich Stuttgart was 5 goals and a Hurricane or Bayern Munich also Asher 5 goals and so Spanish La Liga week number 9 Spain now Toja Real Madrid 2 Villarreal 0 Girona 2 Athletic Club Bilbao 1 Deportivo Alaves 0 Barcelona 3 Sevilla 1 Real Betis 0 and a Real Sociedad 1 Atletico Madrid 1 table no Spain no Barcelona Edikan 24 points Real Madrid etos mienu 21 points and Atletico Madrid etos miensa almost 17 points. Top scorers no Spain Robert Lewandowski Barcelona 10 goals and washe Ayozi Perez Villarreal 6 goals and Rafinha Barcelona so ashe 5 goals. Yewie England there English Premier League now na week number 7 Crystal Palace 0 Liverpool 1 Arsenal 3 Southampton 1 Manchester City 3 Fulham 2 and West Ham United 4 Ipswich Town 1 Aston Villa 0 Manchester United 0 Chelsea 1 Nottingham Forest 1 and Brighton and Hove Albion 3 Tottenham Hotspur 2 England table no Liverpool dikan 18 points Man City tosumienu 17 Arsenal tosumiensa almost 17 and Chelsea the 4th almost 14 and Tottenham 9th 10 points O'Shea Taylor team no Man U almost 14th almost 8 points. Top scorers no Erling Haaland wa Man City 10 goals and washe Brian Mbeumo Brentford 6 goals and Cole Palmer Chelsea so washe 6 goals yegina so na agudie mu nsem na yede ebesomo no ebusia yede esi na mekwe no ma minchia Sister Bridget Efua Sapondam na Canada Montreal na momono oti Cornwall Ontario Canada enti Sister Bridget Efua Sapondam Canada oti Cornwall Ontario na momono ufi Montreal utie DLFM papa osi de bia no utie program o share so Facebook o sanso ye Daddy Lumba big fan enti Sister Bridget Efua Sapondam owo Canada Cornwall Ontario yenchia one yenda wase say debia waji DLFM atuma utie yada se ye papa and so onyame nshira na Alfred Kwame Eje owo Mandela Weja Alfred onso yenchia na yenda wase ebusuami amedi agudie mu nsam no de ba ye dia meje so no ayensu ano de hye Upper GH the Blessed King ebusuya yada wase say utie great Rafi Tema onso wa ma me message sisia say we biemu o shop mu community 9 into great Rafi fashion great Rafi in there we also yada wase say utie DLFM 106.9 Yensa ma yetiefo akwaba na yenyina we so na ensama hodo ebobo no de beso Ghana fo nyina se wo prem to breka se ebo no ne die de se MiPROMO Assembly man ye frɛ no age mensam yemfa ensi ewa ha na yesoso a yenya wonyanka de obetia ne hello nana nana ensam no aba peso Kwadwo Okon wa wo ha se no a senior man na kan sa na de se na adwo asa ma message wa ha o se wase mi nsi so biem hello nana nana ensam no aba peso enti yesoso anana adwo ase okay ene ne mpamfo bese nkonya we no ye Monday's edition of DL hour 50 sabre kopem se no miensa ebebo enwum no de wate anso wante wes no wo beto akirem wonya pona sa no miensa ne nya bope patupa de obete ane papa no simple natural se silver lady so ebeteki baton no fiti no miensa bepem se Kwadwo nonsia ebebonya sa na tie okon ma me papa no ampeni ampa silver lady fayetu. That's right. Enti enano ededa so se kolebo mo kire yeyi ya na we da so yeyi na we da so yeyi na we da so enu akiro anwure no nsia abosomfo no besaba Kwadwo okon Pentecost bosom ebesaba na won so National Cathedral for bosom sa me awoyofo nyina empanenti Kofi Tella de ye ko Facebook no eso akenkanfo mienu edinya meje so eye gan stakat ya miten kura Okogyeabour Ocran mene
Takra de Kwadwo krom de hye bema tenten gram wa ewi edwame. Twabewu de hye konkron. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Papa no. Papa no. DL News.